Ka tahi anō tētahi kōrero nui ka tai mai ki a mātou e pāna ki te kapa ōpango me te ipu whutupōro o te ao. Kei tō mātou taiwhanga pāhoa Irena Smith me ngā whakamārama o te wā. Irena. Shane, e ai ki ngā whakamārama kua tai mai ki a mātou, kua whara te pokohiwi o Mills Muliaina, kua whara hoki te kuha o Colin Slade. Nō reira, kua mutu tā raua tākoro ma te kapa ōpango. He kōrero nui rawa atu tēnei whai muri mai te wharanga o Dan Carter i tērā wiki, me te aha ka tahi anō a Muliaina ka tākoro i tana kēmu kotahi rau. Nō reira, anei anō te kōrero, kua mutu te tākoro a Mills Muliaina raua ko Colin Slade. Ko te pātai nei mā wai o raua tūranga e whakaki. I tēnei wā tonu kei te kōrero ngā kaiako o te kapa ōpango ki te hunga kawe kōrero. Engari e ai anō ki ngā whakamārama kua tai mai ki a mātou. Ko Jose Gia, raua ko Stephen Donald ngā kairiwhi. Ko Gia tētahi kaore i Waimarie i te timatanga o te ipu o te ao. Engari i nei nā ngā wharanga o te wā, kua puta tōna ihu, kua whai tūranga ia ki roto i te kapa ōpango. Ka pai tō mātou taiwhanga pāho me ngā kōrero ohorere o te wā. Irena Smith, tēnā rawa atu koe. Nō reira, e hika mā anei anō te kōrero, kua mutu te tākaro a Mills Muliaina raua ko Colin Slade. E mēti ana ko Jose Gia raua ko Stephen Donald ngā kairiwhi, kei te kōrero ngā kaiako o te kapa ōpango i tēnei wātonu ki te hunga pāpāho, hei āta whakamārama i tēnei take. Ka tiki anoho tonu tātou ki ngā take e pāna ki te ipu o te ao, ki te kapa ōpango i naia nei i tākaro ki ngā puma i Napo me tō rātou tino huariri kei mua i te aroaro. He ngā tū he toa, ara mai anō he toa. Games like this, you go out there and you bleed for your country and for the jersey. Kua mārama ngā kaiako i naia nei ki ngā tino pukenga o Piriwepu, ko ia te kai whakaora i ngā pēhinga, e whitu ana whana hāmene. Very relaxed. Graham, you must be pleased with Piriwepu's efforts tonight. Yeah, I thought he was outstanding, quite frankly. He played very well as a halfback and also kicked superbly, so he had a big game. Nā tērā mahi ana ka tohua ia hei kai tākoro toa o te kēmu. I'm just really humbled right now to receive this award. I thought it was a great team effort and I'm just happy that the boys put in a pretty solid effort and we were able to come away with a win. Engari e hara ana ki e koia te uri Māori i tū maia. I te wharanga o Colin Slade ka karangahia a Aaron Cruden, me te miharo hoki ko ana hoa no te kapa Hurricanes i o na tahataha, kia wawe te kuhutanga atu ki te tākaro. As I ran out on the field, the senior guys just huddled around me and just told me to go out there and play my natural game and yeah, just back myself. And I think as the game went on, I sort of started to do that. I raro a Corey Jane i te rama whakawā mo ana mahi inu. Nā reira, he whakapau wera te mahi. Every time you take the field, there's pressure. Me being stupid the other night just put a little bit more on me, but it was important that I played well. Me huri te aroaro o te kapa i nei ki te tino tukinga o te whakataitai, ko wai atu i ngā hoareri o ahi tareiria. Me te mōhio me hiki ake te taumata tākaro, ki te noho ora tonu ngā manako o te motu. Irena Smith, Te Karere.